lakini egento kero gonko genda ngoraiga egere nyore indego gera babaira matuka mange bako kore gendo tokoroka nga discrimination goja so mugaka musaja kegure kigaseti ngoso amario nchake gosoma bune mirimire bikukuria rero nchake gotebya abantu baito ngikegenderete umusaja ndaye gabuturiti my magazine egeko geranga onyakiro gogo bakonya kuyanja gane kigaseti lakini boro nanje nonda umusaje kegure egerende za magazeti hiri tukuria rero 2022 kegure tutagete korigiriria mang'ana amana na yengenjo gikero bono ase ekirogo kiane ngai bambe kerete go musaja go kobero go kwa moina titukeri garia rero nande nongo ikaransaga timanyithio mu embuga bubeje tokora banera umunyagiro go ngayagenda taraika paka jinse kiga egere tubika eganje tikibi Swahili I have to read ye songo ye neringi ye nerongo nyara gurigire ye songo na biso mete kapisa musaja ngosoma bune mirimiri yes nganye to munyagiro ganya gocha egere turigiriria mang'ana aria iroborito kabisa asama gaseti abura gakya mang'ana nari nsiye mang'ana nari nsiya mabou sana munyagiro gogakonya gochanya kubwati kiaye kibiswahili na ndo maita ikosi mungwano uyu biswahili bibyaye ni mswahili wa pale Mombasani anaongea Kiswahili mzuri sana tigaji chega chambwe nera magazeti aliyako manyango moisi ni somete mbwate gaseti iria umunyakiro gako twaro rionde na giriga ririnde ngagiri goro liga liga ririnde 003 neri neri ayo munyakiro KCFM 94.1 enka omogusii bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igo fan page ya Facebook ase KCFM 94.1 ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyega yunga mone chinyangi amatanga emesangerikano yege siasa emeyega ya graduation neyende menge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino una botambe inkaninka KCFM nero enka omogusii. Imanye ariro borito asa magazeti korwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretu asore na KCFM. Imanye ariro borito asa magazeti korwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretu asore na KCFM. Imanye ariro borito asa magazeti korwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretu asore na KCFM. Alright, abara kabisa idega cyabutukire na 30 igurensemo yabono mambe chinsa cia Afrika ya mocha na kogoteba nesemo nenusu ya ikire emambi yabone kero tubangire bo ikira nunege kosi kemuro buri Momincharimi menka mo gusikisi ya fam eligo kumanya yale chinguru manasa magazeti yeli tukoli alero nchebona botambe nkoro kwa du omonyakerogo na inche kama kawaida liga 003 nkoro kumwa Ronald Mayaka Brigadier
Bali asubuhi yangu sana bwana. Siku nyingi hanapiganana. Nimepotea bwana. Ulikuwa umeenda wapi? Nilikuwa nimesafiri kidogo lakini sasa nimerejea bwana. Na sasa wewe ruhusa bwana na arasi leo. Ile tu arenge amaigeri getega. Chikuleji. Njibwende chikorwe nchire bwenera te. Nama kima buna ensemo ya mangana yoboralia buri kiwe mangana maiya netakire actually abantu monyore amegerio osotonyora amegerio nalito kuma kitoko yanda sambamba nekembe ya IEBC ikena wadi jinguri chukora lintanya ala tuaraliria batararu ara be kujingayo awagara kwa begiri jingayo. So that is why lakini nimerudi. Leo tunashukuru Mungu. Nashukuru bwana. Yasa itono mwechi bwana. Bwana yasa no mwe bwana kinga kichiozi ari no mwe na adatanya ko change hapana na batigarete ko babe myaka yose munyamabera mange ere no murwa kare no mujya kare yes nabe no arenge nande no are akobo kare na kare nande nero tungu tugira monezi na byansi biro including na maje kuru azeze yes amabera ina mange ubuyebwa yato na basaba batiye butisane ama tukonsi yes ekiagerere lyetali limo lyokabwati yakuru kunyasaye amina sa turi kuja kumwaka mabutane ayego kumusaba gokonye naende go kumubaka bunare yes naende ga gusini bunatagite oh yes tali kubetereri gutali ko bakoax kumujika ga compromise kumujika ngo mongwaro ntwe pere ga mokori di taramoro akuna tali wagi go baide hata wisari kugwakire benge lyo monya bantanga ntui kinya sana no mongai ni mose aya unyasaya wo kumia Pia mwagire mbia mon. Otarango to gaterere ngo mone none na kumirie ningorabe bunaye. Liyo gitimbo atura giminyo gitoka tero. Timbo atura giminyo gitoka bilima gete. So are you tempting me? No. Na kwa ngo mone none na kumirie ningorabe bunaye. Jire. Bano ngo ngabote. Ya, liyo gitimbo chiko ngo tiuni. Ninga kana ndo kaka. Ya tiku wakati. Anyway, kwa gazeti ya Taifa Leo jitariki na marangabere na ya Momotigo gatanga mu mwaka w'ikiri bibiri na marangabere nebere lituko lya Jumanne. Bula kutambaso ko kwa nenga setine ya The Daily Nation mu ncho monteka litariki marangabere na ya Momotinyo gatano ali mu mwaka 2022 lituko likoro kunga Tuesday Jumanne. Eliabere. Yes. Headline. A headline ya The Daily Nation ngego tebanga their pain points. Anga iba saya bako abajandire baguye gingenje. Asenare gaiga arenterebia gasomotwe guchi asera ila Odinga. Na Dr. William Ruto. Yes. Kwanera chinsemo chiri chikukwaneka kobanga nchibwata baki chikura lakini nchiri specific nga nechi nsemo chiyoyo gosene chiyoyo chiri chi swing votes. Yes. Kyabara yababa bere bakubeka chikambia saa bwelinde korra gosembe nyorere chikura. Mukwanera Raila Odinga uyo otalero orogongo rwa Western Kenya 14 times. Chintunda 14. Yes. William Ruto nigatarira chinsemo echo 22 times. Chintunda 22. Yes. Orogongo rwa Central. Yes. Raila Odinga otaliro 15 times. Chintunda 15. Lakini Dr. William Ruto nigatariro 36 times. Chintunda 35 nemo. Inda gotema kona koega chinseme chiko senchi chiko bakera chikure kiagera Western nigebwate 2.5 million registered voters na Mount Kenya nigebwate 4.7 million registered voters. Ibori ya neli otararwabu. Ine nemi nikero kende nga okogenda se chintunda chinyinge no korosiri bagaligi ya kero kende lyo konyora chikura chinyinge kurwa sange. Yes. Okuna kusingerere agenda ya ubwere konyora ya convince lyo monto. And by the way, let me tell you something and naro journalist kete kugambike nteka se TV ya muri tukuri goromogoroba. Politics cha Mount Kenya kuruchi running mate jijoru and we prophesied it here. We said chia chenchiri. A shift ya chakire kona kororekana tutaje digukwana nguchi ai. Tiga analyst bakwana. Boka. Ima ita batege na bangaini baro mugano yo niko murekere by the way ase page 12 ne page 13. Ase gazeti ya The Daily Nation. Yes.
Asa headline ya gazeti ya Taifa Leo, wazee kuamua rais mpya wa Agosti 9. Wazee kuamua rais mpya Agosti 9. Aha. Kubwate kana no roboti roboti kutenea kiombe ya IEBC. Aha. Kubwate kana naba akichikura mense ya Kenya. Ekero kiere cheki register yabo yaba akichikura. Iko banyoleta abantu babuchigwaka chikura mense ya Kenya bale 22 million. Yes. Registered voters. Registered voters bale clean. Yes. Babuchigwaka chikura. Iko chikura chile genuine mense ya Kenya chile boronge 22 million. 22 million. Bagatebanga asaba akichikura abo. Abantu bale gwetani myaka 35 35 years and above go bale 13 million. Abono na issue yabagake gochera ime. Nabagaka nabange bale 13 million out of 22 million. Yani abantu ni babwate myaka tari yabagaka pasi lakini abantu abagoto. Abasaye bale inseye myaka 30 nene madawada yabagake kero matoko ba president nyenye tuli 5 years and above. Yes. Abali bale less 34 years na bagoro kwa basaye bale 8 million. 8 million. That is why my word bone gochera. Ekera basaye bagutumika kwa giliogi. Nagotioroki mitandao wa sana. Na kende komizibie hoja sabara ibande. Aha. And yet namba yabonenge sana yo wakachikura. Now let me give you a practical example kurwa se constituency in Korwa. Kitutu cha Cheno. Yes. Mubungo bono Jimmy Nuru Angwenyi. Yes. A campaign ya very funny. Actually tari kumerana na basaye whatsoever njibuna naro ndakora campaign chiaye. He has no business with the youth. Abantu akudina bula abantu abanene by the way. Ando etamambya. Oroboti. Otigawa saria. So this is an opportunity as abasaye gutware discussion inga what do we do because Kenya has a majority barabasaye. Lakini mbabu atikura batageti kubwata kura. Na kwa bwate mbata itikwa kakura kwa yutu alenge recently after tu akore kanisa bono tu na wako embea osika kiro montama yako endaji kwa nyora lunch to na kukwana basaye tebe university ga to worship na bugalia to na kukwana the importance you wake kura because ega utari wake kura that means you have still voted because you liyo kuchibwaka na benga nganere kwa jinguru wako cholero murai so stop crying bako yoma kama yako tegera by the way basikire wono ko register yango to sake kuminga Kenya kia bantu bamenyete yango to sake astonishingly endo kiwo kumya basache miense ya Kenya bagwa kachikura bale 50.8%. Yeah, registered voters. Yes, abakungu bagwa kachikura bale 49.12%. Another worrying statistic. Yes. Egera sigwa ase register. Igo bale bantu chilifu chimibere na merongene na batano nomo na kerokende ebituo bire meyense ya Kenya bire chilifu emeronge nena isano nemo chimibere na meronge 3 na bibere bine bituo actually roboti ruronsi igoro ya obwaki bwechikura nekombe ya IBC bina kyaligetie register na kuligere lingamba bibale legible gwaka chikura na roboti ro yechinguru wa sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo magano nura sepechi gatatu dudu sia sebono igo guba bubwate tabamenyi bechinse mu chia matungu matungu gego toka rogongoro western abu asebone bibago gete bya tokire bikare ko ngenta chi watchman anene chiri chikole nda chinsemo chichiro na kuibe binto igego tebekana nga obotuko bugukira igoro chi watchman ibero already ga chiyabete chikongentwa nabantu bagutara ne probox kuibe binto na gutama mugano ini go mulikira sepechi ya gatatu asaba menyi bechinseme cyo bakulire gwe cyase serikali nyare ko bakonya abadino rega iro gukumya sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo omukonyi bo murabiwenze ya Kenya moske Dr. William Ruto ekarale ngejinsemo chirichia Nakuru ndio Nakuru natwale tigi karo nabamenyi bense mogete ekarabwa tigi kari ky'umukutano gendererete igaru togo chika go chiase abarendi baye go seri abalikia mangana maiya na tata gete balikia abo bayigungike gukwa ngana abo atego yarenge tabanta abo ona tima tinga kero kende ekera baliki bago seri gwa ekero batige tubagacho ne ekero bago okay kwa batigire bachire
nekero kuba ngoba chigete kwa ngoba chigete baja because kolengana muna ebintu biko kolekana chinyombo chiburali chigo chikunga ntobwato mukutana segete munokorra communication eko ba med we are asking for coverage. Yes, by the way galinge chinsemo chia Hugo igiye kutoka Imeyanjoro county ya Nakuru bali kibakaseliwa ndageto bikoro tebime wa setiri chi camera kabisa kerengento chi microphone chia rosigwe tayari konyoranga ingose konyoro robot ngankimo konyo murai wensa gukwana uyo kurigyo burayo bone bwense ya Kenya amanya goteba bali kibaseliwa. Okay, but I don't think that's effective because in the technology matuka ya stiria bantabu bono batigareme monta ko record nezi they record it's not they monta ko record they record it's not effective. You see tayari tu amanya ngana bwa tegekara bon next ngomo nyenga hiyo repeat ya kabiri gazeti ya Taifa Leo mbamwe nyoro tori kia kwane to all right mukanonore ke gase page ya kane mukwanere Sonko Mike Mbuvi Kioko Sonko eto ro kwa no wakili Wilkins Ochoki Mogaka igatebete ya Sonko nege kongu na ende Sonko onyeka uchigwanchiro kuriye kiri kubo governor imeye county ya Mombasa matrix ya sari kiri igo kirabe egente gitanga niko ba Kenya ege konne azori obaire impeached and wanjiru ko ba cleared bono ri tukurie igora se page ya kane ekate niye yagwete sare bono it's official tariko chikobori kerugo kibo governor we county ya Mombasa ana bora nanje to kwa kesi mi kate niye yagwete kwa kesi mi omona chievi no korokunga John Mativo nigabe tokotebanga returning officer we county ya Mombasa uko na chakua ye kugotamo clear Mike Mbuvi Sonko kwa chikubuli chikura it was valid and therefore akawaipa 72 hours bale to mondo mwa bari place monto mngao kwa chikubuli chikura wetera se kiame kia se county ya sana agarmo gora chinkwana che amase mo no mwakili Daniston Omari yes Daniston Omari ukamuboli lizibulinga gi in case sakaja obeire bad bono complete tabuli kero kibo kama ni county ya Nairobi ne UDA nga bayi kuli bakali ochoro mondo mwao agateba it's allowed waipa tiga bayi kuli ochoro mondo bayi already tiga torengo bono bago ochoro and you see it's really an embarrassment because kwenye UDA bachagire kurutendo ana yabo ose ndobi yabo kuchese Ikson bamutagetaje muini. And you know it's really a shame to who? To Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka is a senior counsel, a lawyer, very experienced. Yes. Ekerabona akubeka weight ya maiga ya Mike Mbuvi Sonko. Omanyeta allegations chire maiga ya yenchire weight na ndabachira hold water. Umuntu yatene nigu. Kalonzo talenge Kenya. Kalonzo nana kugura about rondengo. Nana kugura about rondengo ora menyere siko yenze ya Kenya for some time. Kalonzo tamatinga Sonko na bete beach. He knows. Tama the consequences. He knows. Bwana ino ora maima sepeji yakano mwancho motele senga seti ya Today Nation asebo igo ekeombekeria ke kogayana tutukano bonde bonse asekeombeke bachoneche mbege ya IBC ikagia tuguteretea le Ruben Kigame na James Kamau Irungu inga bachigwanche rugoso ase register ese ballot ase kerugo kyuko so kubole kerugo kyuko president yes bata tenga bado mbai geti kura chirichiga ne 48,000 chisigina cha chirichibonete ko submitted to IBC so they are not going to be there and for the first time ese ya Kenya raje gutwara lisakarari kesana lia ekerugo kyuko president inyora ntu atware to bwo sana wale kwanjero bozi buna liare ko balitambe mozongo toto mugimo kwarerie mbese yayo yengepyo yaenge abantu bane yategere gedinindi akaminyo asepechi ya gatatu gazeti ya Taifa Leo chiroboti nchiro ibiro roboti rotangani running mate ya Raila Odinga oyo korige borai wense ya Kenya wetere tigiti ya Azimio la Umoja wa Kenya Party Coalition coalition party Raila Odinga yakuru kwa Martha Karua otebirenga ere tatageti gochi gotwara bwamate na serikali ya Jubilee Monyogi ronde mwezi yora toki ngono yore bono inu uwe serikali ya Jubilee taliwa Azimio la Umoja wa Kenya otebire serikali next yegocha oroboti rundra CPCA igoronga ngaki bari bakorosia mandasi ne chabati bono ba SIC ba Keiri egere chi customer nchitama nabo baratigeri igoriri bariria lakini bono ba Keiri egere barosi chinyinge bachikori kavenjere gete gochikoba engaini narengo mogobani gete igoro etaunia
Tiaosa kadati yakoerese kikiarete. Era ya. Ore ngero musani one. Onde binga aya tobogere kuchiaga basasa ba. Chiamugas. Sasa ya mugaso. Tobogere kuchia tore usento de weekend. Ukima warete tu mesa. Mungwano ya complain sana. Ego eta. Wa complain by the way. Agaguruka. Yes. Andoko rura nalira sawo na maitenga nda my manager ngiga wono. Kai. My manager kakwane ndo tike very simple katebanga. Igatua menta kagoliga kase ndagera singe njobo sibwa mentire. Mwa complain sana. Yes. Woto wateba ke dia tiga lirigo liriri. Okay. Bora toke hie ndagera. Squeeze by the way kwa makimavere. Ogo sabavere. Na ndo sako ya pimavere by the way no nyoro mo ngabone nage. Lakini by the way I really sympathize ninse to ya Kenya. Uchumi ya berebo. Anyway, epeche kata ndo lima senga seti ya the nation ekyo mekyo chole chimbe ya IBC bono ngakia boliriye Directorate of Public Prosecution DPP. Nurdin Haji. Na serikali. Akore uchunguzi na ko bayimukiriye gatambukiro abantu bari atatachibura buru asegeti ya Karanda imemo cyo Nairobi ase rally ya Kenya kwanza yabete gali ya sinseme chiori tukuria Jumapili nabo igepeji ya gatano kabere muri ketumugano na ki IEBC roboto liko muri kirase taifa leo roboto runo muri kirebo igase peji ya gatano kabere at the same time Raila Odinga se peji ye uniga gotebaga iganga tigabatigo tosiyarira chinsase nabo tokonyara kurwa masomo abo sagochia asa abana kuru nasari mpaka university kubwatekana nemerobelio lya obomobwazimio la umoja wani Kenya bubegete igale ko yakwana yasichinsemo chia ungatarungai meye county ya Kajiado litukoligoro sisemi kitu wasipichia kane gazeti ya Taifa Leo ni bwato roboti igoronga ngaki chi constituency nchiro imeye county ya Nakuru ekyo abaruwanere libibiro au imeye county ya Nakuru babekire kambia singe njabo no chikura kire kinyinge like now constituency ya Naivasha Kuresoi South Kuresoi North Njoro na Moro gati constituency chinde kinyinge at the same time asepichi ya gatani gazeti ya Taifa Leo igo emulikireterero etachano esijikano irakikoba imeye county ya Siaya yoko ligeke rokibo governor Saro James Orengo na Romo Senator Bono gwetere tikiti ya ODM noale Nicholas Gumbo kurwa UDM Millicent Oduor kurwa UDA na boy William Ocheng kurwa Independent kaswati mbale county ya Siaya it's not automatic ngorengo na ile chikuleje no it's not like that igero niga obo sorry yani njina teba tu nateba it's not like chinde chionzi njiye chiro automatic yomaete unless you automatic mospi orengo bugaba no bwa no boko omaete na babara atige mbamo akusudi abera ase batagete lakini still bono atae unga yago jia no na ba anyways not elected anywhere go ministry yeah it's possible ministry odojega mumurumu wa Raila Odinga no attorney general yes mumurumu wa Raila Odinga nalega iga Oburu Oginga kurwa ODM goli yaro senator kurwa county ya Siaya na wabale na Oscar Onyango kurwa DAPK gatia barwaneri banda abanga abaswati ndochega iga Dr. Christine Ombaka Mildred Ochieng Ogogo buna independent Christine Ombaka are ODM na Sarah Ayimbale MDG tindara UDA by the way ga UDA tindara UDA na aro muswati kwa Pamela Ogoma kwa UDA na bicha ya emba ibegetigaye mugano nora sebeje gatano gatotogeganga na kimu waziri wo bachenu muske mutahika bwatebere bononga chimaski beka bwana mbobere lakini mugano yini kumulikera sebeje aso mugano yo watebire ndara bolia omo waziri mutahikawe arara kana se tunde ntanga nyuma yo kora borake corona kwira nanse yes kana kuri roboti runga abantu babeke chimaski lakini kata yachi abisi na boigo nase supermarket kiduka cyokonya ebinto na ekikanisa lakini agatebanga it is at your risk gotabeke mask kero ko no musangerekano siasa yes inamaanisha nini bado hii corona imerudi ni ile ya kuvamia makanisa na lakini I think mutai kango temane ngikore tegintu getenga teri lazima ogende
Asomo kutano siasa. Now that's the point. You see? Yes. So there at your own risk. So kora yendo omujando la konyole. Serikali na vita ave naje naye mono. Lakini omujando nkururu mo usangerekano siasa, olete korone kanisa, olete korone yoski, olete korona as a supermarket nga singe jwaje to mukutano siasa. I think serikali lakini gate betia bana siasa nga batebya abantu babo babetwe chanjo. Yo tangu kwambokera ko rero ba corona. Anyway, peje kumire muri ketu mugano gege ngana kimura iwense ya Kenya muskuru Kenyatta beto ko barabara ibande bechinse chiro gongorwa East Africa, West Africa ya mocha gukwane robombo chibogenda tete kona kiwasense ya DRC Congo. Mugano ino murekera sepeje kumya senga seti ya The Daily Nation mwancho motegereri. Asepeje gatano batote gazeti ya Taifa Leo roboti ndoro nganga ki ebibago byite tabantu getani mie ya mo imeyense ya Ethiopia. The same time ense ya Ukraine bono nigo ya tuguterare okubugia kwemeziki emeziki ye ense ya Russia imeyense yabo mugano ndora ogale goze noroboti ndora sepeje ya gatano batote gazeti ya Taifa Leo. Umugano nore gasepeje 13 na kia Deputy President William Samuel Ruto amugikirio murai wense ya Kenya muskuru Kenyatta ne serikali yaye ase okoimukia madeni ya mange yechinze chesiko abwa sate birenga iguna statement ye watebagaiga. Deputy President William Samuel Ruto has criticized President Uhuru Kenyatta administration's debt accumulation spree, saying the huge appetite for loans is inevitable. Nkamotegera umurai wense ya Kenya kirale gukwanira ngane iyo gatebe tumuchanda tali ugo kabesa amadeni umuchando ngakia madeni ya inkiago chakokora njibono umuchando one no liga Deputy President gakukwana ngatana ko bangene serikali nataka kora kwa response yo murai wense ngana kwa retegendekyo agashi umunga ende Ruto taya serikali akairaniria bona ende kwa giunga President William Ruto is part of this government. Made na benga kwa te bagoro ya Kalonzo Musyoka kwa amua kuruti kiti ya Wiper kuja Sonko kama ete Sonko na bwato muchando. Anyway, mwana ino ora sepeje 13 senga seti yega ya The Daily Nation woigo chiati konchirikire gana bamanyi ibe binto ao anene biribiganda tokorekana imense ya Kenya na boigo gatigati nga seti yega ya The Daily Nation epula otikurukunga DN2 lero bamurekereta mangana iyo boncherero bakoboke small micro enterprises na boiga serikali nebegeta mangana igoro ya mache SMEs na boiga serikali nebegeta igoro mangana igoro ya mache na marwere ao chi sponsored documents na chi documentaries kurwa se wizara yo bochenu boigo mwancho motegereri asepeche komi gazeti ya Taifa Leo nabo koligereria ndo chiri sakarandire ga igari ya KCPE umurimo buge Swahili asabana bali bali serious na bakoligereria ga koranga kibale konya the same time asepeche ya 13 wike pechi ya 15 na kabiri roboti ndoro igoro ya mangana a climate change una yaza kweli bago matege Swahili ekoro kunga tapia nchi mabadiliko ya tabia nchi yale turomo jano sana sobo rugechi nswe aiga Kenya nena mono kisebo cha Lake Victoria Mombasani kule nechi semo chinde chinyinge all right nabokwe manyoro boto yoro senchero boikano medego se no batake pero bamuregerete kaunti ya Kajiado kemilano yikuriye bugaba na kaunti ya Kajiado igoro yabarwaniriri balia nabo igo ngorera ikirigo chia guseke milano asikera chikobege kongu nabo igo bamuregerete kura chisi kona ki abarualia imese ya Zimbabwe bachakire gokorokobekana kubwatekana na kiliba batebanga bagwa kono meshare meke asense yo alafu toraenda sege sorie chigosoli maegaga iga magoa agote bichi private school korosia ibirasi bya junior secondary elinde banyare kogendera no murubeli uri CBC wikira nibwo nabo igori tsukurere bunge ya Senate nkumira nere gokore gikaro kia belinde go chigwetio muswada usikoyo yeria bugo chikomenta a date ceiling to 10 trillion shillings kuru 9 trillion bade kuna pana inchi mbele bakolinge bunge ya bunirwe Senate tirabun ya bunge nene yense ya Kenya yes lakini abakorangiriwa in case entonkerekega netio goetigwa we bunge they are still parliamentarians
muraiweze na karaliringa bunge sasa limefunjiliwa mbali rasmi katiba ilibadilika baba so vitu ni tofauti watu wako kazi. Of course the president can dissolve parliament. Yes of course. Lakini lende tusubiri tuone basi nubata kile tonyago timbo atikende yaturigeli asicigosori ge asega sorigi cyosori no bagosoria aseligi ya Kenya muraiwese ya Kenya mosike Uhuru Muigai Kenyatta nabwo tugotesha ingici milioni 4 gucha team ya Gor Mahia neri ya AFC Leopards ine ira balirete kera ige aikiranita se egosori bare kogosoria so bwami manyekane bona mashemeji dabi bono otigairie deni ya 10 million kera gabalirete ire ya 14 million at the same time omogosori yetabwe timu ya Manchester City moroke Raheem Sterling bono nigo atogoreri wa Mason timu ya Chelsea Chelsea nigo batakire kubwatoka shilingi $1 billion chini kutaibere elikomonyora Raheem Sterling billion. Yes, billion inyoranga Raheem Sterling no mogosori yatasana bwe timu ya Manchester City inyoranga timu ya Chelsea bamugolero mogosoria Erling Braut Haaland oyoko gosoria timu ya Borussia Dortmund owakanwa shilingi $1 million na yekere iki 45 talent can pay by the way. Not can pay space. Kene safari dali muri kire gana kigo chigo chaka ne chigari chigo chigo kore kwere ndoro abwa saba abatio deli ba safari dali bate bibunga bebange sane kimina nikikira chake konge sane round ye ngira zidondo ati yakoseka bana tuingie Eldoret mjini safari dali muri kira Yado zai memo chibwe Eldoret mjini county ya Uasin Gishu ya Jackson Mandago. Yes. Mfanyika nini bwana? Eldoret mjini brigadier omumurana bagutwara girlfriend. Yes. Omumurana bagutwara omusubati omusani oye. Nasinga nchi yaigo omumurayo omo agatwara omusani omusubati. Bakabanere for some time. Ekaraba banere sometime omumuroyo akagorera umuisikuri gakona kumuruterendo byongora bakona gukwana esigikaneri kero kende yokonyora na kibirengera liegera bamaye gochakese bali obwanchani asobwamo omumuroyo komogo kirendo musubati oyo akamugorera simu ya 20,000 shilingi chiri fwe merongebe chibesi ya Kenya tali chamogana sasa esimi isaini orobara ago eti byara iga ngora iga bakuwa na WhatsApp ga na Facebook kaya mugorere simi anitata bintu mbikone na abantu ngoyeta nabali andega tikabere iga umusubati yakanyara ngo mungwano nando chire ko rutendo byo orwao kumubolirinde tata kuna kwangeberere tingencheye okarorekana bunore omoto ereru ande ngairinde kireje kigeru kikagosoa wachagire kogenda guchie kando ngangie gyogontebe musikulia kama tebinga ebiasara bya obigendere na achire akarwa seme yiga kagenda akarwa seme yiga no mururi agachigwake sababu akanyore simia ya 20,000 bona kamuyolero munyaroko lirimo nagi abarende umwana bwo manyene kugwantiga ngora kongekire kiane moise koliaga muboliga inyora ituko ndiyo na chetu no ene limo ontigengira na kuchikai gobura nale ituko ndiyo ene limo na abere ko kushugulikira matuka yozi what is 20,000 no nyare ko ngakana nda demand akamote vishensi wewe. Shame on you. Hello. Toka. Aya rogo liaga yano mongwano liaga tigale ga subale tensali. Ekera kuirena. Alia zale kurutendo byo. Akanyole message kurwo. Tigobo ngangu jetoko nyara. Yando la ali yuli kwa kurete si. Bionse bigaya. Anyway, again, trata de va querer very simple naked to disturba. To kwana kongwaki.
ni bende yonsie koba spent ekera abantu bali in courtship ideni ndiyo dudus totaya ngudaiga yugodaigochi unless murikirane tense musaine tinga na akoire chibese cyukongiranira in this time by this time ande gokwira ni mwasaini na mwasaini sengoletire o maki gwarule yes otherwise singa o nini ngatwatiganire bono ngibintu byane ndora bwadire kemo ngumu sana ideni ndiyo ngoyole aye ngoyole but it really pains lakini yango tebidudusiga amaenepi tinkagere tigo sono zese ni gustume ko muntu bande kuwe benefit alafu manya kwikaso mwake kitege kora rande bintu bikora abachi graduation yani paka menyogiro osomye muntu sacha bwana gutara busapia gosomye musubati amayetenga mukaya gosomia akajita graduate bagende bacha kubugima kumbo amwirite sukuru lero kumwakanire chibesa kumurwera baka pocket money usibiege tingiro kiaraba umuntu amako graduate no muntu mongaho liko nyogwakane school fees yo akujitega yankwane engane yemoyoka tokoli cyalire majuto ni mchukuu uja baadaye nyore gazeti yao ya Taifa Leo bwe manya yo mnayanda manga sinchira yo ikiranu nchebuna botambe ngoro kwa du omonyakero nyore gazeti ya The Daily Nation bwe manya mange buna botambe ngoro kwa Ronald Mayaka Brigadier asante sana twende Facebook na wako tonya Kiss FM 94.1 Enzemelia YouTube by the way in the viewers na wabire twaringe live Kiss FM 94.1 like subscribe na wego share by the way nakia bategereri babo chonye bale mima itabategereri baito mbare very sensitive nakiri ugiri kuma chiguchinchiri asini because gatogo just live net yes oh yes all right bono nkaitenga Stacy Miruka ari tayari kigima koleta gesorgi chigo soli nabo gosoria onyatali Jacob all right ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero Kiss FM 94.1 enka yomogusii wono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase Kiss FM 94.1 ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyege yunga mone chinyangi amatanga emesangirikano yege siasa emeyega ya graduation ne yende menge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino una botambe inkaninka Kiss FM nero enka yomogusii